MLA ka South Shillong constituency uba san Borshulai ha kasngi balangka nyu tarik jumang araja arpsan lapri pajba ya ka skim samum balapan thamai ka balathmu na ka banta ki pajba ka thain laban ya kene ka additional water supply scheme la betingka na ka Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Central Scheme araja arphuwe araja arpuar arphlai arpsau hamadan laban ya kene ka scheme la pentrelang da katanat PHE ka Sarkar Meghalaya bar ka Shillong Municipal Board ha ka jingmang pisa ka ba nyuklur nyu pusau lak tingka ha kene ka sngi pli paj ba ya ka scheme samum lai don lang kirang ba snong kilong kmi long pa bar kiwe de to kana ko kabung implan kalong ba hagin gi Islam gi bladem iladep selum paring borok selum paring kilo rum paring iladep release ko warisa napo warisa iladep naman ka mensan gi iladep kiti tan kan justice Bishnupur Rumchatski Oxford Relbong Dunun Kampung gitu mencipta iladep pelak ya ko teman tak kanang iplat mut kanne ka total sanction jangan na duka central scheme bangin sabatai sebagai yang tai combine lang ka state scheme jong PHE ba jong Shillong Municipal Board ki granite scheme gitu bagi combine baro e ka scheme ko bangin plek betasi kalau nyokurur nyop saula combine central scheme state scheme board PHE municipal kalau nyokurur nyop saula te ngasuang tangkawai ba mo kade ke mentasi bangin ya pelat yang ko haji don lang jong ar ki dor bar chong kiwi ki dor bar chong ilada pakai sistem ki blalet kidi kiwi sistem ki blalet te bentangin pelat padekane kap kan lech cha laban brokowe laban pulun baru saki benta jong ka mar laban rial laban kala syai gupta to gini ya pelat jadi ko mo Lama kan? Segawai. Iya, alas segawai lah. Iya. Nah, orang Basunong jungi ba Yostarsun jeung ada Shillong marlaban dia laban iba rupa green marbanyang mi khodi ba menu belum sekretari Shillong jeung ada Shillong marlaban dia laban kumjuru iba Edward Karawanlang borong Basunong jeung Edward laban iba Raja Undon Pir belum sekretari Shillong nanti ki kontraktor joka BHI nanti kirang badong jung boro argi dorbar sinong nanti yang jung ikong Martina Rani balong Karmalki balong presiden sekretari balai dorang ikong banti Rani balong si sekretari juga sekretari lang kita marlaban kilaya dalam baki dekat boro kumju ba konfait Rani belum presiden seksamla iba Alvin Shulai belum di Jual Sekretari juga seksamla ban berborong empat mulai dalang berkap tamru ya ikut beli kerpang nak yang gajongi ngaku ngameli kinong kitkam jong ka MCIC 19 South Shillong Constituency mulai dalang ba Anthony Marwen natau PS jongai ba walam bokongwir bat borok gitu khat jong MCC boleh dalam bat khamtam ya ki PHE bat borok ki ground force jong PHE boleh dalam ki engineer ki SDU bat kan kasi kaslap menakasi hang ibu ya kana rung so ben aingo yu blai buai ni negara kasi ka ba ko ngelet ben pli ya na ko sate sepo cloud mo ketika terlengkung itu gawa bobon gitu ni katihan nga cloud dia ya kawa pila ya saki pila I bakat kawai ni kita kini gibalasna lalu sudah makan mulai pun riu kamu latai ya kada ki officer ke British officers agi por ngimpat ka lai untuk dan nak benta juga tu ka alicul warna kaba la pelat na benta ka laban bat part of laban ya kaba benta ka si bat kiwi kumangala ya pentit ba kiwi ki scheme ki bangilaya ki ka bangilaya pelat ci tan nung paling pulun mensan lang ta ci tan laban
kepagitang yele atau si nata kini kita bisul program chatsi opportunities new opportunities nanta ka relbong dunun kampon kencesi Oxford long iladep berangsa asli tengah ne benta berkilang don ki kiwi di kam kibarit kibaria kibalang ya kata kelong ba kilang peniat teka sogu banai kublai kerpang ya ka teamwork bargani ka teamwork nadu kita bersenang nadu kita senang nadu ki seng samla ki second hey nadu ki top official juga PHE department but ki ground force PHE department bakum juru ki official juga Shillong Municipal Board ki ground force juga Shillong Municipal Board lagi dia trail lang ka jompi kaba hakini sistem ki beladap nila sedang bani initiate ya lega scheme ku muameli nadu ki sistem khat kendai pa khat kendai arpo 1920 ki sedang bani ada series of meeting ki inspections nadu sistem arajar khat kendai la sedang kumtu gila sedang ba ngi kan ma hapor bu meeting na tropor ba ngadang long deputy speaker lalu dikipor ngi adon meeting apa conference hall apa legislative assembly hang tai ngile khot lut di top official jong board department the PHE and the municipal bagi dorbar sedang poro ki bahaba poka Shillong Municipal Board area Shillong Municipal Board area except cantonment area karena kalau specifically tang yaki Shillong Municipal Board area te ngia berkat ya kadang marba kadang kala sedang haga nakaliam kancing ya dari dia keren interaction te ki babun ki official bar ki dong kit kam shnong bar kile ai jingbut bahoj ya ka ba kum hadu benta kapiang that was during usdam khat kanai fa arah dar khat kanai then re katon pa gilong concern ku kinong chong shnong ba kum apply ba benta what namanta ka future plan kumno bangin le nomor ba man kasi ilasa ban mi guest house kia sina saw mala san bala kila kamum pili building ki asam type landun ki bayati kila pra asna ben ko hakit kipor ka building bylaws kalong G+3 ka saw mala tementala arsdem pat betagla mi G+5 hiyo ben chile te indru mala temur ka jing dan kam ya ka umbam umdi kumsat kumping kalong ka ba high demand Pidi mentala lagi commercial building everywhere. Tinggi perkat yang kata aku por biya house nang araja kenlai. Tinggi seserang ban initiate ini scheme kalau kan scheme no personal scheme untuk por ke bagi yang perkat. But kita ngedon rubun kini scheme ke ba kita ngedon ruki bun ki proposal ke bagi daya penkre sya ke bagi keren. Bat ngindang ya keren kamu kut tang ne. Bagila pelat kan ko ke ba nyokrur yo saulak kala kut tang ne ndai nya perkat pilai katne kat de ki yang ban kasih ba china yang mentan rin rumah ki pen prai ki yang rem gelanang sila batiet nong tiet batiet ki atiet tu gelanang sila ko ke jilkam ko konsum shet ne ko kare ko ba high demand de kini ki expert na po ka municipal board pa na po ka PHE ba ru na ki dorbar sudong mangir kan baron nei ka bayu kolong na penta ka future plan ya plan bang ini morai ko ho ngide ki guardian dan ngide ki try ko mitulong om angle hapo raj dapat pelun jungi baru ada ru por pareng plaihi mentan kesaki naru 1936 laslai ti telongom awat ke jukur ku blai ngi im kuru re kalong pa kumno ban lum ya ta ko ban kita buon ko nariat tenra ru karang dan ko kata kariat tenra ka belong apo try kejar jong lum silong ko bang impat sim nariat tenra lu mentan ya katur ko dan ko option kata ka kesat ko bercerkai bah kariat tenra antai barga so bangai play way ni kiro orang ba iba ngakot batik beli ada ki yang ban kasih ba china yang mentan rin rumah lah ki pen prai ki yang rem gelanang sila batiet nong tiet batiet ki atiet tu gelanang sila ko ke jilkam ko konsum shet ni ko kare ko ba high demand te kini ki expert na po ka municipal board na po ka PHE ba ru na ki dorbar sudong mangiru kan baron nei ka bayu kolong na penta ka future plan ya plan bang ini morai ko ho ngide ki guardian dan ngide ki try ko mitulong om hangle hapo raj dapat pelun jungi baru ada ru por pareng plaihi mentan kesaki naru 1936 laslai ti tulong om awat ke jukur ku blai ngi im kuru om re kalong pa kumno ban lum ya ta ko om ban kita buon ko om nariat tenra ru karang dan ko om kata kariat tenra ka belong hapo try kejar jong lum silong ko bang impat sim nariat tenra lu mentan
Ya katur ka ka option. Kata ka kisat ka bicara kai bahaga dia terang teh. Bar ka sopan ai kublei wei ni kira orang ba. Iba ngakot batik beli mengam. Iba la yalam yang itu isdem kata dia terang nyimpat cupoy yang tu. Hagi niki sipaus kanar sedem mencua hagi dia teri yalam wei ni orang ba yalam yang bagi la. This is not the end. Idang ongi batik beli mengam. Kam lagi jingkut. Rekane bas bor ngai yepi ngai alam yepi kane ro racha dia si ba boleh rachim ngai ngai dia bas bor ketak kentin ke jauh mah itu ibati ku boleh nang kui yang ba kane ada option red telra kabale si 4 judon balik ya red telra ngin sepet ya wisi bagi press pilih pet jing isinya buat karriat ka ba he ba hati bor ratun haki bun sedang malang MBC kalau lu jeki becer kai Walau lu ke proposal ke PhD itu ke porban tap itu ka umar sabar tu karan awan ko alun ke JK atau por mengarang lu MPC bagi misi belasah. Teng nomor ni di try teng karyat terak syak karyat terak dalam dor ko option ka bagi la belum besar umpor lo ko ke solution lo. Arf sabun ta. Teng kata rugi don option wala sai gini ku blay ka bagi don di isus gijogi. Te mata kasih gila ya ngila yawan berbeli untuk gila pelat ya kabarong total boro nyukur nyuk saulat te kalau ngomong senat cibun pat kap lengkut tarane kadang kidang buon pat kikam ke jonga ki dorbar sidong boro nyuk dorbar sidong bat kiseng samla segen hey ki sports club ki NGOs ki society ki punya trailang ka baga nomor ba mre bukan ombo tahu basun bor moy bukan trai bukan la kat kada ka kamba ka kamsan ka ba pinom ba sumbor khili ku ko umchate tare tra chakla kata ka nomla bangan ra langka wa milion ra langka lu ku apor ba slap ba set ba ka set ka kisla yi tulong jongi mle wa milion ra langka ka ngam tre ka design ko meli tare la pi ompor bor ya slok tilang kumbung ya slok ti ba bro kata kadai ai apil ba ginang perpancu baginang perpancu yang lagi jetre ilang kadai ke collective responsibility ke jungi jatuh man kasih himdon ke bani kendu nrai kumba kalau membentah hateng habangi don habangi ki meeting sini kita punya slok pihak pelapor benar man kasih kumba juale kumtangnya ada polisi berkata ke dia trailang ke bagi laban le buni ki bro te ya kata menjadi jual ini ka pocatan pemadaman orang Islam dulu nanti dari sini berfilai sakit. Kali kami pocatan kemudian nanti kali bersama kompetisi ini 4K atau kuat dari Islam lah. Dia kadang kasus yang bawa ke tadi ada kerja kita kasus tiba pendak kita kata. Buat kami tanpa fit kita kata nanti kali kepatahana wadah sus. Nak patahana wadah sus mun menilai boya nanti udah hanya foto. Jadi kata kesopai ke poin cara ibaban. Kaya kendu amti halat jomane ka ready jipat bat kane ko arisa hangtu gile lang ke jo online kali chado syara ibawan ke supply kane ko manus ke triat hil dini tai bar ko jitu di rumah to te kane ko mala arab sha te gidul bok mutasi mgiyo punya pelang ne punya tip misalnya na bot kuno kalau mo te ngi manalaban te babambon kampung ko umam ne kan silaban te ngi ni ka ko kamangyo amalaban ko patangana utasus wa ko ajon no utasus kini atli ingin sus jumpa jumpa isno jumpa ni bagi orang yang te iso dun bok pasti bah leseng inap namanya perkatnya sumit skill ini saya minjing kalau mbak ini benar di top gimana aman lagi dong nambah kan pian bukan